Hiyo si ya matusi. Josiasa kod jotelo mag ute lamo e kaunti ma Murang'a oro kwayo ne sirikal mondo los chenro mag geto konyo joma chuo ka gimedo ne kuom kinde mathoth osewe gi chien gigo makelo dongruok kuomgi. Ma en okang' mar duoko piny kwan joma chuo matiyo kod yedhe mamero ji kod ketogi e kombe mag telo e anyuola kod familia margi. Jotelogo wacho ni okang' ma kamano biro nyayo dongruok mar uchumi e kindgi kod kelo yot e midhiero ma gisebedo ka gikale. Gikwayo sirikal mondo ng'i thuolo ma kamano. Kuna agenda ya women friend na hakuna hii ya wanaume. Hivyo sisi wanaume tunataka kuuliza serikali yetu ya Kenya kukuwe na men fund na tukuwe considered katika katiba ya Kenya. Boma mingi zimeisha, vijana wetu wanasoma, wamepotelea hapa ni kukunywa tu. Ukiangalia hivi umeona hata single mothers wamekuwa wengi sana kwa sababu hakuna ile boma inasimama. Out of 10 houses ama homes unapata 4 of them wameondoka na wamerudi kwao. And today we came to advise them on matters law, on matters land, on matters family, on matters of their rights, so that they are aware of their rights. We are declaring war on poverty, and we do understand that the resources we have here are limited. So as men, we have to look beyond what we have here and begin to become more innovative in terms of putting money in our pockets, expanding our wealth, and creating more and more opportunities for ourselves and our children. Drinking, alcoholism, drug addiction, and other vices are a part of what this organization is targeting. Of the 2 working men, one is facing issues with himself from mental health, family issues, relationship issues. And today why we are gathered here is to help our men to overcome and make them stand firm.